Bubagra kaisa lai buma kuno raja rok khai kaba bubagra ro sai nangya khai omai ka movement khai mani history wa nugya ko bubagra tini soyong o jaga sini bagai tiprasa ni bagai sai nangya kha asok ne obno nang bahai ma tong khoroksa YTF ni sengkra gung belai khe kha khamo tai ekdige sana thanga kha belai proud bo feel khayo tamni nge kubuni dofar ko sungnu go borok ni soinyo eba borok ni workers rok se buskanga go pia sini hawo kangkai nijini hani right tiprasa no bini busarok no right na bagai soyung sini bufa sini maharase khaklap chagai nongkhori tini hunger strike khaina ni bagi thangai tong tai sungnu ma khatini tak to morning just ko siko 10 o'clock tabung no o hathai kotor mota muti jebabe borok गोबां हाकसाल जागोन फायो फुंगै तंखा ताई स्राबथानि बिसिङाव जों एक्सपेक्ट खायो 20,000 प्लस बरक फुंगै थांनाय ताई जतनो खा खामजाक मुक्ति क्लाइजाक ताई बर रक अबनो वान सुगा हायो जागनो रक नुखना मीडिया रकनि हयते बाक्सा रजाई रक बंगनि आसुक जाकनाय रक मानै रक जुमजाकनाय रक ताबो अलरेडी तुबि हाइबे क्या हाइसि दिनिनि अबनि बिसिंति सिङ अबनो मेसेज होनो नायो गभर्नमेंट ऑफ इंडिया जुदिनो sini manthai no ria hangkai koyek din bisingo tiprasa ni langma chomani borok nuknai te o tiprasa ni langma chomani borok no dai ingnai history wo life uma sijaknai te o life uma sijak thini sungbo saking ba sanai haisi hunger strike to khanya sai nang khai or route no sungna signai khe obo pura back singai thanani moto haingi tongkha situation bahayeng no sagre situation tabuk 10 o'clock jorawo samsuk ngai tongo যদি দীপনি একটা দুইটা তাম থ্রু গাंखाय जों वान सुको पुरा ओ जे हाथाय कोतरावबो खुख्लुं बरफ ओंगै थांनाय तांनो जों खबर मानि दङ जागा जागानि गारि फाय दंमानि रक फाक्सालकनि हंनि रकनि निनि सिमना रकनि ताकारजला रकनि अबा हाकेनो गुलागाति रकनि निनि चरिलाम रकनि अबा हाके हाकसाल एमनकि साब्रुम रकनि काञ्चनपुर रकनि बर रकबो फायै तिनि माया गोनां बुबाग्रा जे अब बुकसा खाय तिनि हांगार स्ट्राइक खायनो नाय दङ लुकुरकबो बिनि लगी तङै अब बुकसा खायनो हांगार स्ट्राइक खायनानै दिनि जागा जागानि फायबायनाय ताय अ हाथाय कोतर पुरा लम सुगै फुंमै थानाय अबसो सायमानो पाब्लिक रकनि साका तिप्रासा पाब्लिक रकनि साका व जस्टिस माया हानां पिनां खायजाखा आबरिया गुलो मिडल क्लास नि बररबो खायजाखा ताबो खंका पाइथाक जराव रयेल फैमिली बुबाग्रान साका बाहायनो सागनाया खायजागो तिरपुरा हास्तेबो अबनो तैनो तिप्रासा रकनि सभा ताइबो कोटर रंगै फायरक नगो तंनाय बा गामियाव तंनाय जत लोकरावनो नों मेसेज कामर ना मुसु नायदि हांगार स्ट्राइक ताबो जे दिनि 28 फेब्रुवारि खायनो थां तंमानि अबनो पाइथाक ते अबनो सबसाय आंदोलन नि बिसिङो कोतर आंदोलन नि हिंजागो आं एग्जांपल देना मुसुङो 1952 वो जेफ्रु पटिश्री मुल्ला नि कायसा बरक दङ आंध्र प्रदेश नि ओ आंध्र प्रदेश नि बरक बो 56 डेज हांगार स्ट्राइक खायमो परे बिनि लांगमा चौमानि कारण तामो बो आफ्रो जे पटिश्री मुल्ला बसानो आंध्र प्रदेश नो कायसा स्टेट राज्य आमो नो तुई बो हांगार स्ट्राइक आसुका 56 डेज परे बिनि लांगमा चौ 56 डेज परे लांगमा चौमानि 3 दिन पर हंगैनो सिनि लेट जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बिनि लीडरशिप बाय आफ्रो आंध्र प्रदेश नो कायसा सेपरेट स्टेट घोषित मा खायका तिनि सोंथायबो हाजार बरक हिस्ट्री वो दङो लांगमा चौमानि अबा हायनो जों तिप्रासा रकबो माया गोनां बुबाग्रानि लीडरशिप बाय जों खावो चङै पाइखा जुदि सिनि मानथाय रियाखाय इन हाथाय कोतराव सिनि लास्ट सिनि गोथै सिनि लांमानो जों सासुनानि बागै तिनि फायबायखा ओ गभर्नमेंट ऑफ इंडिया दाक्ति अबनो वान सुगनांथु ताम निंगे सायमानो जोंबो इंडियन न हायसे जे जागाव बरक बांलादेश नि बरक न ओ जागा तुबुय माया नांगै तिनि सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल न सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट सनामका अन्य गुबुननि देश नि बरक न तुमना बागै जोंले ओ हानि बसासे इंडियन इसे 1949 नो जों मार्च संका किन्तु तिनिबो सिनि तिप्रासानि बागै कुनु बिचार रियाको राइट रियाको थांगै तंनानि बागै आमबाय गभर्नमेंट ऑफ इंडिया अबो दायि इंनाय जुदिनो तिनिनि हांगार स्ट्राइक नि बिसिङो जों जेङै केबोनि लांमा चखांका अबो टोटली गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नो दायि हायसि